إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي أنزل عليه قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أما بعد أيها المسلمون، اتقوا الله وأطيعوه وحافظوا على دينكم عامة وعلى صلاتكم خاصة، واعلموا أن أول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامة. وما أدراكم ما الصلاة؟ الصلاة هي علة الوجود، وبها كان الإسراء ولا كان المعراج. حدثان لم يشهد الكون مثلهما، الصلاة سرهما وعلة حدثهما. هي الذكر وهي الشكر، الإقرار بها إيمان ونكرانها كفران. أولى العبادات وآخرها، ومبدأ الصالحات ومختتمها، وهي الحد الفاصل بين الكفر والإيمان. شقيقة الزكاة وصاحبة الحياة، لا تفارقها ما بقيت الحياة. في السماء كان فرضها، وفي الأرض بركتها ونورها، وهي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم وروح كل ولي، وهي طب القلوب وشفاؤها، وزكاة النفوس وصلاحها، وهي ثاني أركان الإسلام. وفي تتجر الآية الله سبحانه وتعالى للإنسان صلى الله عليه وآله وسلم سبحانه وتعالى مؤمنين بأن يقولوا نقوا يجيدوا ساعة ربطوا جيدات فليتا لوقت نرقى يوضيه يتوفدني الفردوس الأعلى فردوس طولهم وأن دعوار ماكو كانت سبحانه وتعالى تمنيري فدقل ولن دنيبوا بإجل للفادة على ريوتات يقوم سنة كانت الله سبحانه وتعالى وكان قولك جبني إذا جاء مكو نلاد مكو صلى الله عليه وسلم أولو آية مؤدتر وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكان قولك جبني إذا جاء مكو صلى الله عليه وسلم ala ande julde nde Allah yiɗi nden nde Allah jaɓata nden nde Allah torli nden woni farilla nde waɗana waɓudu kadi kana juulede. Suratu Nisa aya 37. iɗen ɗo anane laaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam almami waɗuɓe rukuɓe waɗi sujud jippinaɗo e mum yamruya subhanahu wa ta'ala yamir ɓeygore maɗen julde niipa e muññagol jonnitugol julde wata ɗaɓɓugol arsike haɗe jonnitugol julde no nde haaniri noon e kade haani ɗum. suratu Taha aya 32. e tawi ɗum ɗon feƴƴi yara e musidɓe tedduɓe ɗo en naatu e toɓɓere men inchallahu taala faanani wi'eteeni julde nden ɓe weltano musidɓe ɓen hoore ma Allah subhanahu wa taala woni taɓu jaaɓorgal hakkunde min wonɗo ɗo e Sénégal e wonɓe ka woni e kala nokkeeli ɗin kala wawɓe yaadude amen e nde ɗo leere
fanɗunde e golle nde tan ɗiɗi subhanahu wa ta'ala alghaniyu alhamid alɗuɗo jaɓanoo yettuɗo ɗum ay ko seeɗa on o waɗano heen ɗi mbusi yawma alqiyama e jaɓorgal ustad Hamad Ali hafidahullah radio inneteɗo laawol kital manta warma ko teddungal julɓe ɓen fof ko teddungal henongol tun kadi tawi wonɗo radio o eɗo jooɗi e won nokku mo annduɗon walla mo annduɗen woɓɓe hiɗi woɓɓe nani to akbar jihaadin a sikke kañum ɓuri mawnude e jihaadi pewndiɗo e oɗo sanat hare min salmini on fotoro subhanahu wa ta'ala no moɓidiriɗo en e oɗo ere noon e ɗiɗo nokkeeli ka nante yo moɓidiro en noon e ɗe ɗoodi makko o yawmal qiyama o jeyna en e ɓe o fodani firdawsil ala sabu ñinnugol julde hay inchallahu ta'ala toɓɓere men nde faalaɗen yewtude ɗo nen ko fewnine kala saanga gurnan julɗo on fof ko enen ɗon woni si o jibinama o attete waɗede ko nowru makko ko noddinano si tawima Allah o maayi o sakkidete waylundirede ko juulede idan en andi hayatul muslim yatakayyafu ma as-salat haythu ma kana rowaten famude gurnan julɗo on kañum no dindidude no wuudi no wondi e julde nden kala ka wawi wonde tawti kadi ko teddungal kala ko ɓadi e kala ko ɓanna teddungal julɓe ɓen nafakkaji julɓe ɓen lorde julɓe ɓen tooli julɓe ɓen tawi kadi golleji no woodi ɗi wona ɗin ɗon ɗi wonɗe e gollude kono noon ko julde nde wona e jonnede toɓɓere walla sappande ko andinire ko enen woni homɓe haray no hawrondiri e lewru yukalmaɓoɓe jotnoɓe fii ko fettata ko fewli e aduna on kon enti ittude sallllahu alayhi wa alihi wa sallam nelano tawi ɗum ɗon no himmidi julɓe ɓe moƴƴa no jeeya e lewru ndu annda hoorema ko e mayru woni ngal ɗo teddungal ngal sallllahu alayhi wa sallam teddinira seenagol ƴettorane ɗo julde addana en ka hadiya wono neldari ndi anndanɗa hoorema ala tengodol mayri neldari ndi neɗɗo sogoli ka gurdam mum na ɗum ɓaawo serti e gurdam woni asfalat haray yiɗe wi'a nden ɗon julde o kayre nde jeeya e ko woni sabab woodede ɓiɗɗo adama ka subhanahu wa ta'ala yeeti en وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Allah yeeti en tagiraali en enen e ɓeya woni enen yimɓe e jinnaji ɗin ɓe tagi Allah tagiraali en sina fiyo e rewmo tawi noon nden ɗon julde kono jeyaani e ko ɓuri mawnude e dewe ɗen hakkunde men subhanahu wa ta'ala e kala sifa ko nen ɗon sabu nen ɗon wonno nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam itta makka naɓa baytul maqdis no wiya al isra'u kono ko sabu mayre kadi sallllahu alayhi wa sallam tawnirano min baytul maqdis ila sidratil muntaha sabu ko wiyete al isra'u wal mi'raju al isra'u ko yawgol ka leydi ga immagol nokku yaha e nokku hano ko jemma yaari ɗum ko ka leydi al mi'raju ko wiyete ɗum ɗon ko tawgol sallllahu alayhi wa sallam tawna Allah noddi ɓe sabu fandagol ɓe ngal ɗo teddugal wiyetengal julde subhanahu wa ta'ala noddi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaaɗo seeni ton wona ɓanndu ɗum tun wona ruuhu on tun wona toyɗol ko kamɓe tigi 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 seeni ɓe ƴetto julde nayi ɓe fandande ɓe arti ɓe atti gollirde nde ko almagol nelaaɓe ɗimmooɓe maɓɓe ɗen baytel maɓɓe ɓes on tuma si ɓe hewtiti makka ɓe feññini ko feññinte e ngal ɗo ɗum no hawri
no kala ko be jokko be fi o fetti ko ardu hitande sappa bare nenede sallallahu alayhi wa sallam rede waride ko dolde woni ko atta farlede e dewen dan awalema no wi'e ko den jogi di islam o wi'ete to galal islam aba dolde no farla hitande sappa bare on kala mo be jokko fi mani gongol makirita fewono nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni makka ɓe juuli toon duuɓi tati ɓe immi ɗon ɓe seeni madina o hedditi kon farla wono korka en wono hajju en wono jihaade en wono alakala en on duma waɗa haɗa nden ɗon julde onon woni gumno woni ko waɗi isra wal mi'raji waɗa onon woni jantawol allah kono yettugol allah kono ñillirde gonɗinal e ɓernde yeddugol julde nden ko waɗɗi ɗum ko keferankaku ko julde nden woni dewal aranal ko kande kadi woni sakkitotone ko kande woni fuɗɗode moƴƴere ko kande woni gasinirde moƴƴere ko julde nden woni kewrol sendendirgol hakkunde keferankaku e gonɗinal julde nden woni nene goto azakal ko julde nden woni wawata sertude e gurdal neɗɗo on kadi himo wuuri si o maayi kadi ko ɗum ɗon o waynorde en tant que o neɗɗo julɗo koko asaman julde nden farla koko leediga barke mayre on e jalbene mayre e woni e feeñude ko julde nden wonno ɓuuɓoram ɓernde nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam nokku kaɓe maaki wa ju'ilat qurratu ayni fi salati ko kayre wonno fewtare nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e kala gonɗinɓe wonduɓe e maɓɓe si tawi ɓe heeɓi sattane ɓe hemireno bilal yo noddin rehna biha ya bilal ko kayre woni ruhu kala waliyajo allah subhanahu wa ta'ala ko kayre julde nden woni nawndore kayre woni ñawndigu ɓernde ko kayre woni laɓɓinirde pittaali e moƴƴinirde pittaali ɗi idan ndeɗo julde en alana feere si wona mantugol nde yeru kon allah mantine kon hondo subhanahu wa taala yeeti e mayre ko kayre woni waɗore sabu neɗɗo heɓa aljanna e sifaji hadis e wi'i assalatu wa akhawatuha ndaari suratul mu'minun ka fuɗɗode maggol ndaari suratul maharij ka takko gasode en tawa julde no mari bandiraɓe hinno tan o heɗeno haray noon woɗuno sirru molanaɗo ko ɗum ɗo wonata ko sappoto e gurna julɗo on e ɓen assalatu wa akhawatuha comme kana wa akhawatuha no woodi inna wa akhawatuha no woodi wanna wa akhawatuha no woodi kono assalatu wa akhawatuha e ndaari ɗum ɗon e ɗin ɗon sorteji ɗiɗi ittude ko ɓade aflaha almu'minun on ndaaray haa ka gasode yi on tegi en ɗon mii'e mon ko wiyete akhawatu salat arten e suratul maharij ndaaren kettoyga subhanahu wa taala yeetino en illa almusallin haa allah hewta hen ulaika fi jannati mukramun on kadi e akhawatu salat ko ɗon annde ɓen julde goongaare nden julde moƴƴere nden ko ɓen ɗon woni siɓɓe mayre ko ɓen woni wallonirteɓe mayre donc haray ɗum ɗo woni fan joni haray inchallahu taala ɓawa nde ɗo daɗɗanne haray hiɗen sappo o faala ɗen e julde nden kon koko wi'ete ɓural wongal e julde nden ɓural julde nden ɓe laara ko wi'ete ɓure julde nden kon yilti ndaaren seeɗa no karamo o woɓɓe maakiri alhamdulillahi allah waɗen julɓe goonga no karamo koɓe ɓen fennindi pecce yimɓe ɓen ka juulugol pecce juulooɓe ɓen julɓe ɓen ka pecce maɓɓe ɗen no wayi ndaaren kamma wonɗo e neɗɗo welsiniiɗo fii jollitugol julde nden en tant que ko allah subhanahu wa taala yamirimo yamurde on haray ko ɗum waɗi e ɗiɗo sa'aji men raɓɓiɗuɗi ɗi soɗen subhanahu wa taala yo o waɗan en e ɓeɗo balance men yawmal qiyama ko ɗum faandi ɗen ndaarude inchallahu taala ko hon ɗum woni faandamuye mum ɗo
haray noon no wiirinomi on Cheikh Ali ɗum ɗon ko hakkunde me'en wona no makirte noon ustade kaari wona ustade woni e yewtudude e mo on ko jammore tunde annanda hoore ma min miɗo jamma nen ɗon waɗi noon komin tato kafi tokora mo ɓeeno jamma eɓe wondi ɓen ɓeya ɓen no wondi e fetotoɓe ɓen ɗon ko jamma ko chauffeur ɓe ɓeya ɓen no wondi e golloɓe golle goɗɗe goo ɓen ɗon no jamma kañum kadi ko woni e gollude kon mo ɓe haray min kadi miɗo wonda e janngoɓe ɓen e jannoɓe ɓen no welami joɗuɗugol e maɓɓe sabu wondugol e yimɓe no wona sabu ha on tigi nanda e maɓɓe mo nandi e maɓɓe momidire e maɓɓe ko ɗum nana toon sabu yiɓe e jokka inna ɗo ko oustaz walla ko goɗɗum ngo wona ɗum mi yettake ɗon onon Cheikh Ali ka fuɗɗode jokkodiral me en haray ha joni miɗo andintina ɗum musidɓe ɓen haray en fuɗɗora wiɗen juɓɓural julde ɓure julde ɗen ina mawni ko on ƴettirten ɓural nde wonde ko ɓari hiɗon andi enen banu adama no yiɗi andugol ko woni e wadde kon ko won ɗum heɓata ko ɗum wiyete ɓural ko andugol o place mo wonɗa e liggade ɗo ko won ɗum heɓata ɗon si tawima Allah lewru ndum maayi on ɗum patron o waɗanayma no ha toon jini noon kadi ka on tigi e to anda mo bonni ka nder golle ton ko won ɗum o waɗete haranayo andu ko heɓete kon tun haray siɗen ndawna e ɓure julde ɗen seeɗa no ƴeeha e mum أنها عماد الدين الذي لا يقوم إلا به nden ɗon julde ina jeeya e tugal diina ganda hoore ma islam on darorta e si wona kanje islam on ko dari fof ko dari kon fof ko e ɓural ɗen ɗon woni ɗum ɗon ko ɓural ngal anda hoore ma julde nen ino wawi heɓude e julde nen no faamiren ko ɗum waɗi subhanahu wa ta'ala ɓanginaɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yiiti en ko ngal ɗon jeɓal wiyetengal julde woni hoore l'islam on ɗon anndi si hoore ƴiwi hara ɓanndu kontatake nelaɗo maaki ra'asul amre al islamu wa amudu salat woni tugalal islamu on ko julde nde hoore nen ko gonɗingol wiya ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ko woni tugalal l'islamu on ka wawata wonde mooɓoɗon ko assalat woni ɗuugere mum tawde tawa ka goɗɗo woni o haynoto joni sa ɗum no feeñi a wonay ɗo makka noddina nana madina noddina nana ndaara yaada e maɓɓe hara ko ɗo wonɗa wiyete zogot sanani ɓerani ko wiyete amudu salat ko wiyete amudu salat tugalal kala ka wonɗa ko ɗum ɗon joggi diina kan ko ɗon andirte julɓe no ɗo ko ɗum ɗo woni maande julɓe ɓen karmugol palaceji ɗin juula yewtidugol e patron on hari patron goɗɗo bo no ƴetti ɗum liggi atti hawrude oɗo patron ɗiɗaɓo patron goɗɗo bo patron ngo ƴettino on to liggi ɓe Allah taguɗomo on addimo ɗo fii o rewmo on ɗon adimo ƴettugol ligge si o yiidi e patron ɗin mo makko wonɗomo e ligginde on ko ɗum waɗi o yeetoto on ɗon min noon a taw hari miɗo ƴetta golle joni ko an woni ɗiɗaɓo ƴettuɓeɗan golle ɓe yewta haa ɓe seppa ko honno o jonnitirta golle on ɗon patron fawɗomo ligge ɗen tawi ko kanko kadi okkorimo ɗaaka o liggoo si o jonnita golle patron ɗiɗaɓo aɗa ɗum ɗon no waɗi ka on tigi wattanayla julde nayi kone pooɗore arsike kode woɗawre sabu
arsike neɗɗo mo Allah hoddirani mo on newanomo so aya mo janngoɗe nane ka fuɗɗoɗen subhanahu wa ta'ala yetti nelaɗo yoɓe ñiiɓu e julde nden ɓe lamira ɓoygure maɓɓe nden yoɓe juuru subhanahu wa ta'ala daali min fawalima arsike ko menen arsikayma naneten la nas'aluka rizqan on ɗum ko famata Allah yeetiki en fawali en arsike ko Allah fawi en ko gollugol sabu heɓugol en ɗon golle kadi ko Allah eltani en ɗe kono ɗum ɗon naayo golle haɗu goɗɗo juula tina ɗum ara ko kanko kadi raɓɓindini arsike makko suratu taha aya mo jannguɗe naane on subhanahu wa ta'ala daaluno وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هل إلى سورة طه آية من إذن ولا تأتي أنها جلدة ماحية للذنوب ونمنتها بكات وناهية للفساد ولهذا وري بونيره سبحانه وتعالى نيتو en suratul ankabut aya cappanɗe nayi ha cappanɗe nayi e joyi utlu ma uhiya ilayka min alkitab وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سورة العنكبوت أتقن إليه سبحانه وتعالى يمري قطر جولو بقيوني صلى الله عليه وسلم قتل ما أوحي إليك من الكتاب عليكم كهرين جنة اندران مولانا عندي جاكا كون قوة تبقى teddina julde noon e haani teddinireeɓe noon e ko honɗum watta goɗɗo woɓɓe go foyindina julde fuɗɗoraaka ko fuɗɗortee toon Allah daali otolo ma uhiya ilayka min alkitabe ya rasul janngu ɗum ko wahina e ma immorde ka deftere yi'a ɗon julde ko farilla yi'a ɗon julde no mari joddi yi'a ɗon julde weltinataake e mum yi'a ɗon julde ko teddungal yi'a ɗon julde ko ɓannujum arsike yi'a toon julde ko woɗɗino ɗum bone otolo ma uhiya ilayka min alkitabe on tuma wa aqimi sala ñiiɓa e julde nden na juulugol de koya ñiiɓu e julde nden woni ñiiɓugol e julde nden ko juulugol tuma kala waktu on fewndi hara naaya ndaaru alhaali ma on ko yamori e taguɗo on naarata ñiiɓugol e julde no landi jonnitugol julde nen fewndo waktu mayre on hara ɗaɓɓaaɗi nganto min naade on hara waɗaali nganto ngo islamu jaɓi ɗaɓɓugol e ƴettugol naagootum si tawi ko nganto ngo islamu jonnoma ngon ɗum ɗon hara na an ɗaɓɓi on tigi no weela ñaametee no ɓanna ino ñaametee on ino waɗu on no yiiwi islamu hima ko ya ñaamu si juula wata daro ya allahu akbar haa gasa amokoɓa ko Allah tuwoni mawnuɗo senda nden ɗon ɓernde wattani ka nder booli mum ñaamete ka mbiyan islamu hima ɗo ya ñaamu si juula ɓuri si tawima Allah on tigi no faala yaade worgo ñano e kosoko islamu wiji wata on tigi noɓo koyɗe mum ton ɓernde nden noka worgo to yimo jangaga alqur'an toro Allah o wattanayila janga alqur'ana wattanayila wi'a subhana rabbiyal azim wattanayila wi'a subhana rabbiyal a'la wattanayila wi'a sami'a Allahu liman hamida wattanayila hakkili tokka wurgo woni islamu wiima yo on tigi yaaka wurgo ha gayna ton o iwa ton ɓernde makko waalo o ƴetta ɓernde ɗum fof e ɗe minutaji raɓɓiɗuɗi ɗo o jonna taguɗo mo on o heɓa julde ni islamu wi neɗɗo on simo woni hayci wonama e ala e namde hakke bo mawɗa ɗaano ha fina e hoddiro Allah kono noon na wontugol wimi wa fina iɗo andi adi mi ha wontugol ko puɗar o taw goɗɗo nanu sikka awati waaliki e 21 heures
mi annda heere juulo ka juule ɓee toon kono men nganno juule 6 heures jooni on e goɗɗum jooni on tigi ɗaani ke ɗo haa 6 heures moyen haa 5h30 o nanii no noddine o nanii no feññine o inne awa haa jooni o gontaali nanden ɗon gontere innumi ko wiimi koyo on tigi ɗaano haa o fina o juula si tawi ŋorrinde no tampinimo kono noon ɗaanago jemma haa nana no noddine subaka fina subaka nana no noddine ndaara montor tawa leere mum dawgol yonaali wi ayo ɗaano haa tawi dawata juulowa on naanganto o jon naaka ɗum ɗon ɗum subhanahu wa taala yeetii en e oɗo saanga haray yontii watta yila waagini salata ñiiɓo e julde nden yami ɗoɗe ñiiɓo e julde nden si on tigi no weltii e si on tigi no suni koyo ñiiɓo e julde nden si on tigi no weltii yo ñiiɓo e julde nden kono nane ndaare agini salata ko mankani yimɓe ɓen kon musidɓe tedduɓe hay goɗɗo ñande o jommata walla ñande o tiggata so selli haɗa nden ñande so a reenaaki ittude e geeƴe ɗen hanki regilaali himo naata yalta o yiyataake ka joolide sabu himo tiggude janngo o yahataaka subaka sabu mo o niɓɓuno regil ngol ko waɗirta haa jo ñalorma kon jooni ñalorma fana heewi himo tinninde hoɓɓe ka joolide nde woniri himo wolude hoɓɓe ka ɓe salligoo himo wolude hoɓɓe ka ɓe naata ɓe juula kanko himo naata yalta ɗum ɓanna ɗuma nortina ɗuma jooni noon on ɗon o mooɓindira ɗon fana o juulaali o mooɓindira alansora o juulaali o mooɓindira futuro o juulaali wona wala demma tawi ete sertama ɗon subhanallah o wi ayo immo o salligoo o ɓuri hurɓinaade ko tuma o wii ndemo darna julde nde mi anndati o nanondiɗi ko wii kon o wi allahu akbar la hawla wala quwata illa billah kongol hurɓiningol noon o wi kanko tigi o seeɗike ko allah tun woni mawnuɗo tawi ɗum sa ɓuri mawnude ko haali wiyen ko allah tun woni mawnuɗo on o woni ɗum haa gasi o seeɗi ɗum kono noon jaka o waɗaali ɗum ñalorma yetti fewɗo o fuɗɗi fatiha o wi alhamdulillahi rabbil alamin wowi mo yettude allahu jeyɗo tagore nden on joni no ñallal ngal fof o waɗaali ko oɗo yetteteɗo yamirimo kon allah noon no neminimo haqqille neminimo cellal neminimo dawdi neminimo giggol sonnaade mo o resa ko ɗum ɗon haɗi nden ñande o wawa juulude joni ɗon kiikiide wowi mo wiide alhamdulillahi rabbil alamin e haali haray ɗum ɗon furtodiri e waagini sola ñiiɓo e julde wa kadalik ko ɗon kadi neɗɗo mo allah arsigi geɗal tawi mo selli ɓiɗɗo on no wuuri selli nene on no wuuri selli allah on arsikirimo ko innira on ɗon ɓiɗɗo joni o yaha sabu femmogal ngal wona sabu o jooɗo o salo juulude waɓɓutu on fewndo mum haaju makko ala imo seedi tun o ɗo haɗen juulaali he minen de meɗen doga rek ora oɗo yeeɗa juulon minen ɗo meɗen doga tun imo sikke ɗum ko nganto wona nganto sonnaɓe bo ñande yaata feera walla denna bo wattoto wattode hara kamɓe fiiɓe anndi ndi wattode ndi ɓornoteeɓe ɓe ɓorniɗo wona jolɗo debbo wattotoni sabu kaɓe yaata ɗon ɓe juulata haa ɓe arta kono efteɓe artay ko ɗoni haala kam sabu weeri yewɓe ara ɓe artaali taw fofango on lanni to aɗaske on lanna ndiyan ɗan lanna ko yaate lanna ko naarete lanna laƴal ngal tawa ɓe toon tawa nden ñande yiɓe wattino ɓornoteeri ndi wawata joolude ɓeeɗo no watti ko raɓɓiɗi ɓeeɗo no watti ko faaɗi ɓeeɗo no watti ko ɗerli ɓeeɗa no watti goɗɗi woɓa yiɗi feeri naayoɗi memine ndiyan salligi woɓɓe ɓen no wuɗi yeeso ngon e kanidi hiɓe walli allahu on nden ñande ɓe salligatako mi won ɗum saɗuɗi ɓe salligike ɗum ɗum ɓiroy haray ɓe nandi e khadija walla ɓe nandi e fatima walla ɓe nandi e mariama joni haray ɓe wonaali mimi e mari donc ɓen ɗon kadi hiɓe anndi fewno kaɓe fewndi ɗon ɓen ɗon kadi ɓe nanaali nduɗo noddaani yoɓe ñiiɓo e julde nden ɓurɓe wakkilaaɗe ɓen e sonnaɓe so ɗowi haaliji menen ngaa woɓɓe ɓen ko yaha ko waɗu tan wowi ɓe nuɓu hogere ɓe nuɓu tiggaare julɗo ɗebbo luɓotooɗo ko haddo o ɓay mo yalti e suudu gorko gonɗinɗo mo allah nodduno teddumi
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة بركم أن تبدلوا ندي بنتنا فقولوا يبنتنك ورد دند هور مون دندم بينغول موندي دندم بينغول موندي فقولوا دندو تنبي يتنين سناجو واتتوضو تشنتي دي جولتا وينو مودي مكو jiwa hilli faaɗo wayno bemmum e yalta tawa ɓe wimti ko tonji ɗi juulata woni e yaarude e haaju ko Allah subahanahu wa taala yettete musidɓe tedduɓe ɗum ɗon kadi haray oɗo nanaali waaqini salata ko ɗum si subahanahu wa taala attorani nela ɗon utlu ma uhiya ilayka min alkitabi waaqini sala janngu ɓangina faama ko Allah wahini kon waɗi ka tattere kon on tuma wawa ñiiɓude e julde nde wakkataade onon kadi ñiiɓaali e muɗo julde neɗɗo mo annda hoore ma simo setade kanko simo enen setagol haaji makko ala e juulugol wo ko tawi o hewtito wo o yoɓa hombo andini o hewtito e ka o yahata toon honto o hewtitoyta koka galle makko adana walla koka galle makko goonga wiyeteɗe laakira e ɗum fof no wawi wonde e nde setewol woke saani goɗɗo si ɓe nawni ñande ɓe nawni ay goɗɗo si nuuro muusimo balɗe tati o juulata balɗe tati hala mi jogii waktuji sappo e joyi ɓe ɗin hay gooto ñawlaani mo ɗi seedo o ñawlaa kadi haaji makko alaa yoɓugol ayi hay goɗɗo si o nawni nawnaare kala ɓurde fanɗude e nawnaaje ɗen o annata o nawni ko julde nden sabu ko ari a naarimo o wonitataako e ma fii o juulaali wonkonomi juuɗo ko wiyata balɗe tati aaden tawaali ka place um balɗe tati place um kono fermi balɗe tati oto wonnal no gaari to balɗe tati pat mi yaali ka golle to miɗo wulitaade ndikkuɗo tawa tagorongol siisaniilan jooni noon balɗe tati o juulaali haade makko alaa e ɗum ɗon te sillo lanndanooma haqqil wimi ko haqqil wimi na binndi dey binndi hare ko waalami wiide ɗo ko lajal timmude waɗata goɗɗo maaya kono si bano adama lanndanooma ko haqqille salluɗo on e annawnuɗo waali on o hombo ɓuri ɓaɗaade mayde min ɗoti ko min lanndami ayno ko min nawnuɗo waali on tawade ɗon kadi mbiɗa nawni waali haray ɗon alaa ko sendatan mi julde nden nde fopparay ko laakira nde foftiɗi sabu mi miijaaki fii palasi mi miijaaki fii ngesa mi miijaaki fii oto mi miijaaki fii mati hay huunde ko mi miiji alaa si wonaa ɗiɗi mi dekkay walla ko ɗo rewami mi maaya kono ene goɗɗo no waali yontere lewru hara haaji makko alaa e jowrugol waɓutu ndaaroɓe mo anndintintaamo ɓeengu makko anndintintaamo siko moodi ko anndintaa ɓeengu makko sabu na enen ko ɓuri ɗuuɗude kon si a nani ndaaroɓe nawnuɓe ɓen no lallolan ɗo tini ndikki harayna wuli seeɗa ɓe wi'ay enen on ñaamuno on ɗaanino e ko wombo woni ka palasiwul to kono no uddi seeɗe kono hay gooto lanndetaako ma si a wawno juulude lanndetaako ma si a heɓuno ko addanna leydi taamoɗaa lanndetaako ma si tawno a wawno salligaade lanndetaako ma si a wawno juulude hiɗa joodii ɓaari walla ko waaliɗaa ɗo juuluɗaa ko waɗi noon haray ndaarooɓe ɓen e ndaareteeɓe ɓen fof ino forjintini julde si mi nawni ɗo haari a ndaariila a lanndike si tawii mi ndikki ndiwi a lanndike si mi wawno juulude tubaka e a reenaaki mi feytinante haa mi ndikka on tuma mi wurne mi wi'a ɓay kaari ndaariilan kanko ko fii julde aanini mo naa ko mi nawni ko donc ɗum aray oɗo kadi o ñiiɓaali e julde nden o ɗum subahanahu wa taala yettinelaaɗo yon janngu taw ko wahinaaka addaka deftere kon ñiiɓa e julde nden inna salata tanha anil fahshai wal munkar nde ɗo julde inna salata na inna salatan noon ko inna salata no julde nde allahu o yamini nde julde nden julɗo ñiiɓi e mum nden ka weltii ɗon ka aani ɗon ka sunii ɗon ka nawni ɗon ka jooɗii ɗon ka setotoo ɗon foppo mo ñiiɓi e maye subhanahu wa taala daali nden ɗon tanha anil fahshai wal munkar kono musidɓe tedduɓe ɗo hen ƴettu nden toɓɓere feere jara e yii daga nde ɗo julde sine jari an tigi eye bénéfice mayre on kala marchandise mo neɗɗo jarni si o lemi o annday si o toni e si o perdu wono nde ɗo julde nde annda hoore ma ko ñiiɓande e mum on si janngi alqur'ana anndi neɗo ko yamirande mooɗi oɗo en waawi faamude ɗo nden ɗon julde nde haɗa e mo ko wiyete alfahasha
no mawɓe men ɓe maakayno ɗum ko pankare wiyete ɓe maana koko wiyete wowlotaako haa ko yaa tamu hunnduko wonu zina gorko ñentotooɗo ñentano debbo ñentanteeɗo subhana rabbi gorko ñentano debbo ñentanteeɗo ɓe yehi e martaba neɗɗo ɓe yehi e martaba dammi ɗiɗi holmini a nden ɗon julde haɗay ɗum ɗon juulowo julde ɗen henndemo e waggol on ɗon bone walla debbo ñentotoɗo yaaka gorko ñentanteɗo nden ɗon julde haɗay debbo kadi waɗa ɗum ɗon alfahsha wol munkari e dendaningal ko andanda hoore ma ɗum ɗo no kawni ka julɗo waɗa si waɗama nanama walla yiyama haray junngugol rutti e hunnugo sabu ngallugol julde nden sine moƴƴi nde juulama nde haɗay ɗum ɗon hol ɗum heeɓi julɓe ɓen jooni si minen gaa ka amen gaawini dey si a majjirama ɗo mbuuɗi walla a majjirama ɗo téléphone haray jaraɗa yeynita jaraɗa wiyaɗa maɓɓina ɓi a wowlana yimɓeɗa majjira kono a jokkiteɗa koye laawol ngol ɓayɗande si julɗo hocci hara a hettata ri julɗe ɗen fof no waɗaka paɗe mare minen gaa si won ɗum fiidi julɓe ɓen ari wata ɓe wujjuɗe si goɗɗo ari ñawli kema oyi assalamu aleykum haray ko julɗo a wolata ko a jonnamo kan kadi woɓɓe harano anniri tendi teenu kadi yoɓata donc eko waɗiwa mum piiji ɗenɗa hoore ma julde nden sine moƴƴi subhanahu wa taala yiidikema min e maha ɗi wolɓe juulude on e an gollodirteɗo on ko akhi muslim haray julde nden haɗay alfahsha'i wal munkar kono so a yi galleji ɗin a yi golleji ɗin ɓe waɗi on tawa julde nden menen ga dey haray mi hewtaki kaduwa ɗum idan haray ɗum ɗon ko jeeya ɗum e sabab mo annda hoore ma subhanahu wa taala no montira nde ɗo julde bakkatu haɓira nde bone no jeeya e tataɓum ko julde nden waɗata e bere e tawhiji ɗum e ɓura julde nden annaha min asbabil falah kono sababu daɗal e malal subhanahu wa taala yetken e suratul mu'minun ka fuɗɗoɗe قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم يجكي آية هاك آية سبق قصيتم انتبهي أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللهم اجعلنا منهم إذن جلدني ومن ني أنها من أعظم أسباب دخول الجنة julde nden ko ngo ɓuri e ko ɓuri mawnude e sababuji naatugol aljanna subhanahu wa taala yetken jooni seeɗa mumino mo jannude on yetki en naane kadi e suurata men wiyeteeɗo suuratu ma'ariji on on si a naari aya noga e tati a noga e joyi subhanahu wa taala no konti ɗon haa e hewti والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون من كذي كذي في قرى الجلد نجاء قرى الجلد أنها تكفر السيئات كون كذي نشوط البنت بناء وحي سبحانه وتعالى وحي الجلد وانا تنتير البنت بناء وحي keññina moƴƴere nden ɗum kadi subhanahu wa taala needi suratu hud yamiɓe sallllahu alayhi wa sallama ɓen yamiraɗen wakotuji ɗi joyno subhanahu wa taala no moɓini ɗiɗi e oɗo aya subhanahu wa taala yeeti nelaɗo ñiiɓo e julde nden ka feraji ɗiɗi ñalorma bindi ka ñaroma on naatata ɗon e futuro ka ñaram ma on yaltata ɗon e ka jemma on naatata ɗon on tuma noon e ka jemma on ɓattiɗo walla wiyan ala sara siɗo yiɗi sara fayi nahar subaka on e alan sara on tanima noon e jemma on ka naati ɗon allah moɓini ɗon subaka fana alan sara futuro e geeƴe mawɗo tawɗon ɗo daani
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Wano taala dali nelaɗo ñinno juldanen ka seraji ɗiɗi garorma eka takko jemma e jemma on ka jemma o naati ɗon anndu ko ɗiɗo moƴƴireji hittirte bonɗiɗi ɗum ɗo ko taskagol wonande wonande taskotoɓe. donc ɗum ɗo en anndi juldane ino mari oɗo bénéfice. haray mina sunna ari e sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e hadis sallllahu alayhi wa sallam ɗum ko anndanɗa hoorema ino wawi hollude en kadi seeɗani e ɓural julde. ɗum ɗon kadi ɗe wawi ƴettulayso ko hadis goto walla ɗiɗi ɗanɗa hoorema sallllahu alayhi wa sallama jonni en e ɗum ɗon fiyo e wawa faamude anden ko enen tandi ɓural ko andete ko mi yetno en fayani ka fuɗɗode haray ko fiinu on tigi wakkilora waɗa no jeeya e ɓural banggal sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hadis abdoullah ibn mas'ud radiallahu anhu ɓe maaki e boukhari e muslim yaltinimo abdoullah ibn mas'ud maaki سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل فقال الصلاة لوقتها. علي كلهم محل الشاهد يقول أتنكم في جلدنا ولا صحابة تدروا يتد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وماكي ملندن نلاده صلى الله عليه وسلم إنه نلاده قل لي جدي فتقول أبري مولده صلى الله عليه وسلم ماكي كجول قل جلدنين e waɓɓutu mayre on le waɗatiha ani e kala mo tappe julde heedi ɓeɗan e kala nokku mbiɗo faalayo en nani ɗum maaku nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam okkaɓe ko wiyete jawami'ul kalim tawa si ɓe maaki timmi tuf no faalayo en nani ɗum ɗo assalatu li waktiha juulogol julde nen e waɓɓutu mayre on joni ko finewon ɗum li waktiha la assalatu tum ko andingol awa julde men no ɗen warete waredi waɓutu noon en ƴetti ɗum misalji ɗin inchallahu taala en faamay hay gooto waɓutu mum manam aduna yankojo on o faratake mo tardude waɓutu makko on si o tardi mo wullitoto ma ɗum so wullitaki ka ɗennal ɓernde ɗen kan anday o tardi hay si noddama ɗo nafagol hari joni awa joni on ɓanni ɓewa men ɓanni ɓewa mi alda ko miɗo soɓɓinade ɗo seeɗa mi ara ñaamen soɓɓino seeɗa a tawa e dawƴama wa kadalik a dawowo liggo kosi a liggike par ligge ñallal heɓa nanngam joni noon ɓen ɗon ko e ere jeetata ɓe saɗa jetta 8 heures ɓe natata an jooɗoɗa ha wona 8 heures moins 5 e damintal joyi immoɗa ɗo yaaka koƴe itteteɗon landoɗa kafe ɓe waɗani yara ɗon ha wona 8h30 joni noon ko si a heɓno ɗon heɓa ko yoɓiraɗen kafe joni noon ko 8h pire damaga sokete mbiɗo tanjini hay goto waɗata ɗum emo wakkili heege hen o wakkili ɗuma fii o heɓu ɗum ɗa donc ɗum waɗi haray li waɗatiha miɗo faalayo e nano nelaɗo maki assalatu li waɗatiha no jeeya ko ɓuuri moƴƴude e golle juulugol julde nden e waɓɓutu mayre on li waɗatiha on tuma bon mas'udi landi heddi jiiɗiɗa honɗi woni ɗiggal ngol jiɗanɓe ɗum ɓen kañum e waggol jihadu fi sabilillah no jeeya hen ɓura julde nden ka sunna sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hadis jabir ibn abdoullahi radiallahu anhu nelaɗo nandide julde nden e jom robinet nokku rotorɗo nelaɗo on tuma ko nannino ko caangol emaki yeeteɗan si tawi caangol no ila rewa e damal gooto e mo'o hara o loototo e gonɗon caangol laabi joyi ene tuundi heddotay on ɗon ɓe maaki o waye ya rasulallahi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki
awa ko noon tigi woniri sifa waɓotoji ɗin joyi Allah subhanahu wa ta'ala ittiray ɗi bakkatu e neɗɗo si o juuliɗi wono Allah ittirta wono ndin ɗo ngallotagol ɗum ittirayno tuuni ni e ndiyam yani e ɓanndu neɗɗo ɗum ɗo ngadi holli en jama o faala laaɓude e bakkatu o fawto yo aynito neɗo julde hikki ɗum oɗo ndeɗo julde ko banngal sunna neraɗo sallllahu alayhi wa sallam te ko ɗum gayin tortege ɓural mayre hadith rabi'ata bin malik al aslami radiallahu anhu e imam muslim yaltini hadith o rabi'ata bin malik on mo annduɗen ɗon nane seeɗa ko maaki kon qal kuntu abitu ma'a rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam yehenda waɓe rasulillah hade o wi miɗo waalayno ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mana kadamal nelaɗo o waalayno kon ɗum wallanimo ɗon fa ataytuhu bi wadu'ihi mi addanamo bi wadu'ihi wadu'i e wudu'i ko sendiniri wa on seeɓi masal ɗo woni wa haray ko miran hum ko salli gorde kon e ndiyamɗa si woni tura woni wu ɗum ko golle ɗen ko salli giwol ngol ko wadu'i e wudu'i o wini wala to ɗon mi addana nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kaɓe salligorte kon kañumma e haajuji maɓɓe koɓe sohli wo mi addana ɓe hena ñande goo sallllahu alayhi wa sallam wi'animo kanko rabi'ata ben kaɓel aslami fa qala li yawman sal o nelaɗo maki ñande goo rabia woodi ko faalaɗa mi toranoma Allah o faala e darede ɗum ɗo kala mo ɓiɓɓe julɓe kaɓe woni hande si goɗɗo ɗum hara ko wono almami walla kala makkojo wino goɗɗo emen wowlu ko faala o toranomo Allah miɗo labini sikke e fof ɓurni hoore an kono min miɗo anndi ko ɗum mi wiyanoyo o toranolan Allah feerno ɗo ni komi torano wiyano o toranolan Allah mi wawata kontude soko mi falja kono noon no jeeya e mum galle no jeeya e mum oto no jeeya e mum hiira no jeeya e mum waldinore no jeeya e mum anngal nawnugol ɗum fof mi wiyayno on tigi toranolan ndaar wo nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam oɗo mandaɗo masi o turike jaabato o wi oɗo sahabajo yeetolan wowlo kodi mi toranoma Allah nami waɗani de nelaɗo wata waɗande goɗɗo oɓe toranomo Allah on tuma rabi amaki ka qultu wimi as'aluka murafaqatuka fil janna naɗay suudu walla maɗɗateri o faala o wi nelaɗo ko faalami wo miɗo torima ya toranonan Allah hara ko ene wonday ka aljanna nanu dey wonɗo ɗo o ala suudu timmuɗu o ala mbaɗɗateri owa nelaɗo maki awa gayra dalik sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo maki ka rabi ate laara goɗɗum go kadi ko wona ɗum harana ɗum rabi a maki qultu wi'umi huwa zaka ya rasulallah min ko ɗum ɗon tummi faala fa qala nelaɗo maki a inni ala nafsika bi kasrati sujudi awa wallitoran e hoorema fiino mi tororane Allah wona ya kawta an ka aljanna wallitoran heewgol juulugol bi kasrati sujud ɗuuɗugol ko sujjani Allah subhanahu wa ta'ala on tuma mi ala e yettade on min emo on ko rabi a waɗi ɓaawo ɗum ɗon ɓay tun waɗi mo waɗayno tawi mo faala hoddugol e nelaɗo maki ko ɗum ɗon waɗata si a heewi juulugol ko ɗum ɗon ɓattinay ma ha tawa e wonoye kawtal ɓiɗo moɗi nama taƴinima siɓɓe tedduɓe ala kawtal ɓurgal teddude ha kawtirgo e rasulullah sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗon hay heferaɓe no anndi ɗum ka aduna ɗo na fere noon haray en wawa raɓɓininade ɗum ɗon e ɓure julɗe ɗen haray musidɓe tedduɓe ko waɗi si jantiɗen ɗe ɗo ɓure mi yettiki en nane en ka fuɗɗagol jantagolɓe ko ɓayi yimɓe neɗɗo banu adama fof no faala andugol ko woni e gollande kon ko honɗum heɓata so tawi golli woɓɓe ɓe landa woɓɓe kadi ko andinayi ma en woodi ko ɓe faala ko tuma ɓe waɗi woni ko ɓe tehet mboodi ko haalis menen gas
ɗum jarano jange deftere ɓural fii muɗum ɓay ɗum no annda mo heɓi no gasa o heɓay ko o tanƴini himo faala kon kono noon ko inde dey hawde on tigi heɓay ko faala sabu si heɓayno ko faala si heɓino million cappanɗe tati ñaamirayno ɗon ñallal fof 500 hara maayata ɗo yoɓi lannu kono seede heɓaga ko faala hay si heɓi jawdi ndi o lajal habba donc ɗo waɗi kono a yii yimɓe ɓen jayi ɓayde ɗum no tanƴini si heɓi ɗum ɗon heɓay ko faala ko a yii hay gooto jannginaka ɓural ɗum ɗon go'o ɗiɗi kadi hay gooto habbaki ha wiye ɗum no mari ɓural minen gamede renti golleji ɗi no fewɗon itan ɗum woni fii julɗe ɗen ɗo joni ara eɗen ara e toɓɓere men saɗa ɓere nen ko ɗum woni yimɓe ɓen no e julde joni ko on no fewndon ɓen e julde nen enen julɓe ɓen to iɗe wawi wiide ko en fof par ce que ko on ɗum waɗi si waɗa si wi en fof kala mo Allah subhanahu wa ta'ala yeƴƴintinaɗi ɗum hoore mum ha o anditi hoore makko si on ti yejjiti tawuɗo on yejjiti Allah no yamirimo Allah yejjintina neɗɗo hoore mum si on ti yejjiti hoore mum o moƴƴitaki aduna e laafiya ko ɗum subhanahu wa ta'ala noddi gonɗinɓe ɓen wi'i wata ɓe yejjitu Allah ha Allah yejjintina ɓe hoore maɓɓe wata ɓe wa o yejjituɓe Allah Allah yejjintini ɓe hoore maɓɓe donc joni noon aray أصبح الناس في أمر الصلاة المكتوبة على طبقات الأربع أو أصناف الأربع هذا يمكن أن يقول لك سيوني أو أن يقول لك أن فريلا في بماري تتنين نوني ديني الصنف الأول لم يقبلوها لا أملا ولا أكيدة وقتين جبا جولد نكا إلا بقولتا يعني بجولتا بجراك جولد نكا ديك فين يعني بجولتا بجوغاكي ديك درن ما بجولد كفر الله ما سبحانه وتعالى يتكلم بيدو رuttor de maɓɓe ko wonto woni o yiiteno e sagara si on tigi maayi tuubaali wiigol makko ɗum ko julɗo wo ko yimɓe julɗo ko ɓii julɗo tun kanko ɗum ɗo yoniimo o heɓa duuɓi 17 o heɓa duuɓi 20 o heɓa duuɓi 30 o heɓa duuɓi 54 kanko hara haa jooni o alaa finde julde nen ko farilla e makko wonaa fere o golla julde nen saana gollete eno gollirɗe subhanahu wa ta'ala yetti en ɓeeɗo hara herde maɓɓe ko nokku wi'eteeɗo sagara yiite wi'etegi sagara yo Allah dandu en si on tii maayi tuubaani qala ta'ala Allah no yeeto en fii hakkunde naatoɓe aljanna woni yimɓe sengo ñaamo yo Allah waɗu en e ɓen ɗon e woɓɓe ɓe anndanɗaa hoore maa ko ɓe bandiiɓe par ce que bandiyaagal ɓuraa wiigol komi wuune kaari tawana aɗum a watta ɗum bandiyaagal ɓuraa ɗum wiigol komi sotorɗa soodi permis jonneɗaa ɗi jogoɗaa ɗaɓɓa ligge haa jonneɗaa personnel wal goɗɗo jakara a waawata hay huɓɓingol o faal e jamaargol a waawata bandiyaagal ɓuraa ɗum ɗon kono noon on tigi o hoore mum lordata sabu so a meemi o tawanngal boni ko soketeeɗo si tawi a waɗi joginde ay bata joddi on anndi jaka si on ti yoɗi bandiyaagal ka julde kadi haray kanko perdi subhanahu wa taala wutken ɓen ɗon egol cortowol mi wi'etengol e haaɗa subhanahu wa taala wi hen on no lamdorira ɓeeɗo naatuɓe aljanna yimɓe sengo ñaamo no lamdorira e ɓe anndirino aduna ga kamɓe wonduno e golleji e galleji hari ɓe sikka ɓeeɗo naata e yiiɓe e hannde ɗon ɓe yaata hay ɓe yiyayno ka julɓe ɓen han mi woodi ko ñande haaju fof juulay siko suuma e fof juulay siko fure fof juulay ɓe fof juulay e suuma e fof juulay e fure fof juulay se haaju sino mooɓonira kono jaka siko kañum ton haaju mum alaa e juulde imma juulata fati walla ko mooɓinira haa ɗuuɗa juula te julde hay gooto ñawlaaɗo julde ala min mi yi'aali attiɓe moƴƴuɓe yi'aali onon heɗiɓe o yi'aali ka goɗɗo ñawlete julde o hino nennone noon attane haa wiimi
sabu ɗiɗangan toji islam jaɓi kono ñawne ha janngo walla ha yewtitowa walla ha ndikka o ko feetuɗo rek amma si wona feetuɗo aɗa hakkilkinno tan imo anndi wi'eede si a ndikki wi'e hi on ɗon o ñawlaaka julde o waawi jooɗaade o waawawo tawi koye o waalowo o waawi memminde ɗenngal o waawawo tawa ko ɓernde ni o miijota o jannga heɓi ko salligoowo o salligaaki o o fewdu ɗiɓɓurawo o fewtaawo hay gooto ñawlaama julde julde ko Allah subahanahu wa taala waɗi hokkay sonnaaɓe ɗen tawi eere maɓɓe ne ɓe juulataa heewtii kono o ñawɗaaɓe sabu hay gooto ɗum ɗon karma ko ɓe cano wiyata tawi goɗɗo wi'i no ñawli waɓutu haɗa on ɗon kay naa ko o ñawli waɓutu on wontu o nanngitiroyte koko waɗi ka diina ko alaa ton kon sabu ɗum ɗon alaa ton yanani yoɓugol waɓutu no wi'e haɗay ko yoɓugol fewde o feƴƴi ɗon sabu ko sabu nganto kono naa ñawlugol ma julde subahanahu wa taala yeeti en fii ɓeeɗo ma salakakum fi saqar قالوا لم نك من المصلين سبحانه وتعالى دالي يوم القيامة بيجي بسنغو نامون ولاندو يبسنغ دانا بين وهم تناجي on sakara yite wi tege sakara ngel be wi amenen tigi tigi on lam nakum min musallin hayna e juuloɓe ɓe men jeeya nani min juuleyno si tawi no moɓondira kono tigi on na e juuloɓe ɓe min jeeya sabu min immanta ko julde tigi sabu ñalaɗe ɗe ɓe dawata golle ɗen min juula min juulore min yaha golle ñalaɗe ɗe dawatake golle ɗen ko saynange fuɗi tawi min immi wo min juulinkino sayma ko ɓano immo e 9 heures 10 heures wi ano juuli subaka on ɗon na ko juulade kon o nangirte koko huuli ko wona gonga kon ta o nangete ɗum feerete o nange ko yeeɓi julde nden ko idan ɗum ɗo ko bone fettede ɗimmere nden ɓabiruwa aqida tan walam yu adduha amala woɓɓe no ɓirri julde ko goonga kono noon ɓeeɗo ɓe jonnataali julde nden fet hiɓe ƴirɗi julde nden ko goonga kono noon ɓe juulaali ɓe ƴirti noon ko goonga ɓeeɗo alama haray inchallahu taala continue a yafoto ko ligne o nayi kofude ga seeɗa haray gano réseau ji no metti fi seeɗa ko ɗum waɗi haɗa wiɗen fettede ɗimmere nden e ɓeeɗo ɓe anndanɗa hoorema pette yimɓe ɓen ka julde fewno ɗo ko sifa oɗo ɗaytude yeeyo laakira mum fi aduna goɗɗo goo a jooɗoto ɗo hara ko keefeere joɗɗinma a neɗɗo julɗo menen ka ko eere alansarane juuletende nenaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki kala mo e julde alansara yeeɓuri ɗum haray golle makko ɗen fof boni man fatatu salatu asiri fakade haɓita amalu ko nen ɗon jooɗotoga e laarugol gomɓe e wadde balon nokkeeli ɗi annduɗon ton ɗin hara meɗen jooɗiga moko ba ɓeengu mum ɓiɓɓe mum ɓay Allah no neeɓini ɓe tellal no neemini ɓe suudu ka ɓe wona no neemini ɓe ko ɓe heɓa kuran hiɓe jooɗi baaba on no heɓli kellugol ɓiɓɓe ɓen no heɓli kellugol ha ɓiɓɓe e baaba fof no kella nde wonde haala baaba on no ndiɓɓorayi no ama moko ba wonon ko oɗo si tawi oɗo balon gasi immoto salli go yashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu moɗi no hersini awa minen nden ɗon fettere soko ali yaray yo Allah dandu nden ɗon fettere no ɓattimen nga moƴƴa ɗimmol ɗum ko yimɓe ɓe anndanɗa hoorema hino fuɗi julde nden komin ɓiijurɓe kono ɓe ala jonnitude nde dey hay so ɓe jonnitinde hara ɓe ala jonnitude nde no hanniri ɗum ko ɓeeɗon woni ɓe annda hoorema subhanahu wa taala yeeduken hiɓe yoɓe goɗɗum no wi'e alghayyu wa ma adraka mal ghayy ɓe yoɓe ko gayyu subhanahu wa taala yeeti en e suratu mariama lontike ɓaawo ɓeeɗo jantanoɓe moƴƴuɓe annabaɓe lonti ɓay ɓen ɗum feƴƴi lontotoɓe honɓe woni ɓe lontotoɓe ittude arnoɓe on tuma ha fewndiɗo woni façon ji ɓen ɗawaɗawa ko ɓe atti wadde kon ko julde nden ɓe yeeɓi ɓe jokki ko welata ɓe ay goɗɗo no yeeɓi ɗo waɗuɗo wimi fiina hay fof woɓɓe ko fii golle wo dalil mum on golle mum ɗen gasidata e juulugol waɓɓutu fewno waɓɓutu kono noon miɗa dañƴi si malakal mawti ari si mayde ari kan ƴettay on tigi naɓa si nawnaare ari foofango arete on tigi yana yara ka laɓitaane miɗo tañƴini si rewde makko wi ɗon kup dogugol oto kay o yara ka wurgo si tawi neɗɗo miijitaaki aɓa hino woodi ko wawi ɗum aretude golle net
o yaara o waynaki si goɗɗo miijitaki ɗum ɗon wodi haray yo ɗon kadi yo naari to hoore mum ɓeeɗo subhanahu wa taala yeetiki en no yoɓoyaɓe no naadoyaɓe e ho nokku wiyeteɗo gayi subhanahu wa taala wi on ɗum e on banngal فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا سبحانه وتعالى يتي ان لونتي باو ɓeeɗo moƴƴuɓe lontotoɓe honɗum ɓe atti wadde ko julde nen ɓe yeebi yeeɓugol julde kon ɗon yeeɓugol julde nen ono yeeɓugol julde nen landoɗen e karamokoɓe ɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam du'anino wiyete saydina abdoullahi ibn abbas radiallahu anhuma mo nelaɗo toranino allah yo allah andimo firo alqur'an yo allah andimo gandal attinoɓe sakkitiɓe nanen ko ɓeeɗo maaki fi oɗo yeeɓugol ngolɗo julde o maaki kam saydina abdoullahi ibn abbas laysa ma'ana ada'uha tarakuha bilkulliya ولكن أخروها عن أوقاتها وما كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يقولوا جدل بابا نلاء صلى الله عليه وسلم من نلاء ترانينو الله يؤلف فامي مفير القرآن وقالوا يتحبر الأمة وما كي يبقوا البردنين فعلاك أتقول لفسار جولتا ووني يبقوا لأو كمبا مؤلف كمبينو o kamba mo Allah kamɓe ɗo ko ɗum woni nennu golle gaaɗe e waɓɓutu mayre on nendane gaaɗe e waɓɓutu mayre mo nde juulete on ko ɗum on si o maaki laataaki nennu golle ko yeebu golle ngol ko attu golle fes bal ko nennu golle on Saïd ibn al-Musayyib Saïd ibn al-Musayyib rahimahullah ta'ala jeyaɗo e min aqwali tabi'in to hannde on ɗon ko jeyaɗo e fuqaha'ul madina on o maaki o wi'ete yeeɓugol julde nde Allah faandi ɗo mo waɗi ɗum o bugoyte o nokku wi'eteɗo gayyi ɗo o woni ɗum ko jooɗagol hara juulaali waɓɓutu ha oye waɓɓutu naata jooɗo juulaali fana ha alantara naata nenna alantara ha ka futuro nenna futuro ha ka geeƴe walla sa hawtida ɗi bus juula subhanallah ayi kala mayɗo e ɗum ɗo hara mo duumi e oɗo alhaali o tuubaale rutti ka Allah fodanimo ko wiyete gayyi ko wiyete gayyi ko ayne no ka jahannama luggunde kaddi mum suɓunde ñaamete mum Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ɓe maaki mi landino nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko Allah daali alladina hum an salatihim sahuna wonɓe woni welsiɓe o julde nelaaɗo maaki huwa ta'khiru salati an waqtiha ko nennugol julde ɗen gaaɗe e waɓtu mum on donc en anndi jaka ɓeeɗo no e zaman men on ɓenɗa noon anndi julde ne juulete wo kono nde joɓoye nden juuloye ɗum ɗo kadi ko kammanaaɗo fettere tammere nden ɓen ɗon kamɓe lam yatammu biha wa lam yubalu addawha fi waqtiha aw akharuha haaju maɓɓe ala e julde ɓe juuli waɓutuyo ɓe juulaa fewno waɓutuyo sey ɓeeɓi feerewoɓe juulay sey ɓe werawoɓe juulay no ɓe welirawoɓe juulira wono neɗɗe ɓe annda hoore ma no uggini tun e aduna yo Allah dandu ɓantike o ñande malakal mawti nangi hoƴƴudu nu ɓeeɗo ɓe annda ɓeeɗo kadi subhanahu wa taala yeetike e suratul maun fa waylun lil musallin الذين هم عن صلاتهم ساهون سبحانه وتعالى يتي لتودني بجول كنتوبه هم بان هارما كم في جول ما بني بمسني يبي عندي بيجي فط ادنا نو هيبورتا انو داديرتا كونو جول دني كان يبي بمسني امو اي مكو بانو جول هارا سي مو جول سا اتاوي فيولو اونو بايكون ko on don sifa woni juulirde ha joni no juula no heddito no juula no ŋaaño no ndaara nano e ñaamo no moƴƴintina montor woɓɓe no pooɗita tuuba woɓɓe no wolɓini woɓɓe so ɓe turike haray ɓaawo ngol no ini no wol miɗo anndi mooɗi en toroniri enen julɓe ɓen eto ɗen teddine waɓutu
bete no teddinirten etiraaɓe men noon ay goɗɗo no yahi ka juulirde walla no juula ka suudu mum juulira dolokun daɓɓum hara ko gorko dey kadi harate o turike ɓaawo on ka waɓɓe sentir on ɗon no feeñi te musidɓe tedduɓe wattila deftere mi wiyetene ɗokdanini ɓulɗo fuuta andirano fiku arano on eɗon anndi men ɗo no waɗi awra goɗɗo ka banngal julde ko mina surrati ila rukba ko iyo ka wuddoaka koppi ɗum ɗon on no mooɓindiri ɓaawo on e yeeso on no annduɗa wuddu nun dowaka feeñude noon ko noon kadi woni ko fewnodiri e wuddunu ka ɓaawo dowaka feeñude wattanila moƴƴa neɗɗo hanɗaare mawmo o juulira tuuba raɓɓi ɗum a tawa si o turike tuuba man ƴawtay kewt on ƴawtay yaaka sengo dow koppi on ɗon haray o suuɗaali awra makko on eɗon anndi de sitrol awra ɗum ɗon ko jeya ɗum e sarti mo anndanɗa hoore ma si on ɗon ala hara julde ala so tawima Allah on tigi waɗaali ko suuɗata ittude ka wuddu hakka koppi fewno conti ala nafere jooni kono ayi goɗɗo jooni no watti tuse tum watti semis mum watti kala ko watti juuli haa gati Allah no artiki ɗum conti laɓaaɗi si fokkiti ka esiraaɓe mu'um ma ɗum si fokkiti ka nello ka weldi mu'um o ɗaɓɓita conti ɓurɗi ɗaɓede o watto subhana rabbi jooni o hollaali neminɗo on nema mo Allah neminimo on te Allah no anndi neminimo conti timmuɗi yamirimo kadi ya bani adama hudu zinatakum inda kulli masjid omo yo ɓiɓɓe adama omo yo julɓe ƴette ɓurnatere mo laɓandi ni e kala sanga mo juuro ton sowona hara ko e nganto hiɗon sifaade hiɗon ka golle dande hoore ma ko teni golle watti ɗum fewno ɗo o wawa heɓude conti kono immoɗa ka suudu ma yaha ka joolinde acca conti laɓaɗi naɓora ko naɓorɗa o ma ɗo waɓuke hewta ka jooɗi suudu ma immoɗa juuɗeɗa no joolirɗa o wattoɗa ko laɓa si yahaka ɓeeɗo si yahaka esiraɓe ma en mawɗi ɗum no hersiri tuma goɗɗo teddini esiraɓe mum ɓuri Allah subhanahu wa ta'ala hokkuɗo mo conci hokke mo haqqille ko o teggira hokke mo ko heɓira esiraɓe teddinɗa ɓen ɗon ɓurɗuɗa Allah subhanahu wa ta'ala mawɗi ɗum ɗo no ɗowa ndaarede e goɗɗo kadi no aɗa anndi ko dallorte lette e oddiro Allah ko kulol e hersa on tigi hula e allahu on yirte o hersa kadi Allah subhanahu wa ta'ala Allah janna mo yoddiro mum haray ɗum kadi nden ɗon fettere no woodi ko ɗum si neɗɗo simo juulude ko nafdari deftere ɓen aranere nde annda hoore ma mawɓe men yo Allah yurme ɓe ɓe jannanone kala paykol ngol ko hellife gorko e debbo kadi yeetotononema awra gorko ko ƴiw ka wuddu haa ka koppi ɗum noon no mawɓiniri yeeso e ɓaawo sonti wattike dooku naayo tuutu attoɗo watta dooku a nawara haala baraji ɗin suuɗaaki sonti torike ɓaawo ngol no yaltiti si on tigi jooɗike o kali kiloɗa ara ittude ka dow koppi no feeñi ɗum ɗon fof ara nen ɗon julde awra on suuɗaaki on yilte ka deftere lahdari ndaaro moƴƴa sonnaade mo annda hoore ma no watti conci ɗewluɗi daane ɗen no yaltiti noppi ɗin no yaltiti geɗenji ɗin no yaltiti walla beɗenji ɗin siko yoɓe ɗum ɓen coɓɓuɗi juuɗe ɗin sogone ɗen no yaltiti oɗo sonnajo himo pooɗita on ɗon himo anndi kankadi julde nden heɓaaki yo waliyu makko o moodi makko walla mawɓe makko ɓen e Allah hikkini e makko ka dépense e ka ñawndugol yo ɓen ɗo wakkilo ñawnda mo yeeto mo naani tuuɓe ruttoɗen ka Allah jaɓana en kala ko goɗɗo wanno e ɗiɗo piiji tawa o annda Allah subahanahu wa ta'ala yaafoto mo ittude ka o anndi ɗon hinayo o tewa o waɗa ko ɗum wiyete yurmene Allah subahanahu wa ta'ala hewtagol neɗɗum himo wuuri andinamo no waɗaynomi ni naani waɗete Allah yaafo on tigi fewno ɗon hara accaali haa tawi o maayi tawa o anndi naani wo lahira ɗon haray ko feƴƴeno ko feƴƴi ɗon haray ko farego woɓɓe ɓen e tingre ɓeeɗo subahanahu wa ta'ala yeeti en woɓɓe no juula surtout sownditagol ɗan hoore ma ko sownitotoɓe ɗe wo sonnaɓe ɓenne ɓeɗen jannga ɗo ko ɗum yewtotaɓe miya awa ɗey onon sownitotoɓe en annde ɗo kala ko sownita ɗo ɗum ko feññinoyte ɗum yawmal qiyamata ko Allah noon kadi yeeti e ɗum naami woodi yawma tubula sarairu ñande gunnoji ɗin feññina ko sownditete kon eko ñantete kon fof subahanahu wa ta'ala yeete yawmal qiyama feññinte ɗum subahanahu wa ta'ala ñermi woɓɓe inni hiɓe juulude
ono noon julde ne moodi Allah wi yiɗa nden ɗon so jangi suratu nisa'i aya 151 subhanahu wa ta'ala no yiiti en ton woɓɓe no juula wo ko ɗaynugol Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah Allah ɗaynata ko ono woɓay ɓeeɗo immiki juuli wi'ama juulen kamɓe kadi ɓe juuluɗe ɓe faamina hara ɓe juulay ɓe daro ɓe fewta ka fewtete ton ɓe memmina tan ɓe tuwo ɓe ɓanto hara ɗuragol ngol timmaali ɓantagol ngol timmaali sujjugol ngol deeƴaali jonde nden deeƴa subhanahu wa ta'ala yi ɓeeɗo ko ɓeeɗo wi'ete ɓe juuli ɓe juulaali bi ma'ana ɓe golli ɓe yoɓatake sabu naani patron on yamiriri yo gollire jange suratu nisa aya 151 kawon subhanahu wa ta'ala no adresse ɗo adresse wurɓiniɗo nde inni fi naafigi woni naafigi ko woluɗo goɗɗum ka ɗengal suuɗi goɗɗum ka ɓernde yani wi woni julɗo tawa kono watta ko julɗo waɗata kon Allah hikkiniɗo ka banggal julde o daali awa ɗo ande wi'eteɓe naafigaɓe ɓen hiɓe wadude Allah no heɓude ɓe oɗo on on to ɓe juulinkinto Allah no acci ɓeɗo waɗaji ɓe fus Allah daari si ɓe darike e juulugol ɓe daroto hara ko ɓe aamuɓe hiɓe hollino yimɓe ɓen ko ɓe juuloɓe tawa ɓe jantata ko Allah si wona seeɗa honɗum woni seeɗa on Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar yiyamo ko ɓano juula wiya assalamu aleykum salminira fonta juuɗe ɗe hulɓini wiya assalamu aleykum yeeɓa juuɗe a sikka o wi ko on ɗum wammi mbi fuɗɗimi hulɓini ha juulita naare moƴƴa no hulɓini subhanahu wa ta'ala daali oɗo imo memmi o suutata jooɗade ha julɓe ɓen juula kono noon wona e ɓen ɗon julɓe ɓe o juulidi o kontidete si o jooɗike o juulaɗi ɓe wee ko kafeero ɗum noon o hemmoto o juula kono na e ɓen ɗon o kontidete yawmal qiyama ko ɗum subhanahu wa ta'ala daali waaɗoni ya rasul Allah attidimo e hoore makko o majji oɗo an nelaɗo a wawa o heɓande lawolaa o feewa jange aya on إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا سورة النساء آية 181 ɓeeɗo kadi ko feccere nde annda hoorema julɗe maɓɓe nden nde moƴƴaali no jeeya e nayoɓe ɓen yo Allah waɗu en e nayoɓo oɗo ɓe anndanno hoorema ko ɓen woni alladina qabiluha aqidatan wa qamu biha amala ɓe jaɓi julde nden ko farilla ko Allah farli ɓe immi ɓe dari julde nden none juulirte num ɓe aynitinde wa yuhafiduna fi mawaqitiha wa saraitiha wa khusu'iha wa humul mu'minuna alkhasi'un ko ɓen ɗo woni gonɗinɓe yankiniɓe ɓe subhanahu wa ta'ala mantinane qad aflaha almu'minun haray musidɓe tedduɓe lanela leere fewninde ɗon yadanummi eere on eere e jelu haray miɗo tanƴini Cheikh Ali bari e heeɗiɓe ɗan kala ka nokkeli ɗin ka woni en ɓattike gaynugol hunde nde wonɗen ɗo nen ka banggal toɓɓere men ko sappagol ɗum fi nde ɗo julde e hulɓinagol ronkugol wadde nde haray Ibnu Qayyim rahimahullah taala himo maaki e ɓoggingol ɗum ɗo martaba yimɓe ɓen ka julde woɓɓe ɓen juulay kono yimɓe ko tooñuɓe mon neɗɗo juula hara ko tooñuɗo ko woni neɗɗo mo juula aɗa juula haaju makko ala si o salligike e si o salligaaki haaju makko ala si salligi o moƴƴi e si moƴƴaali o annda sunna farilla salligi o annda sarti salligi simo wela o salligo simo wela o juula tun simo wela o taamo simo wela o arta ɗum haaju makko ala e ɗiɗo timmingol joddu farillaji julde ɗi o annda ko hedde hunde julde sina memminanɗe o wi fa hada mu'aqab oɗo ko letteteɗo juuliyaka si lettete nane mawɓe men ɓe no firiyayno fa waylun lil musallina ɓe maka fa waylun lil musallina lette wodani juulinkintoɓe ko woni juulinkinagol ko awa juuli kono
waɗali no juulowo wata noon ɓernde ɗen naaka julde woni tere ɗen naaka julde woni haqqille ɗen naaka julde woni no hawji si a yii no hawjani julde a sikke dariɗo e lawangol cula ɗum ɗon kadi mawɓe men ɓe firano ɗum yo Allah yomeɓe ɓe maaka fa waylul lil musallina lette woɗani juulinkintoɓe suratul mauna ingol ɓaɗi ha ɓe julɗo fof duwitogol ɗon wawangol firde gorko e sunnajo suutirgol ɗum hoɗum woni heɓugol jam sabu nelaɗo sallallahu alih w sallam makuno nde julde ɗo kala reeniɗo e mayre o jonnitine no jonnitirteno e waɓɓoto mayre on tuma nde wonanemo jalbendi e laawol e daɗal yawmal qiyama kala mo waɗali ɗum ɗon haray o ala jalbendi o ala daɗal o ala laawol yawmal qiyama o moɓiniroyte o darniɗoyte e qaruna e firauna e hamana e ubayy ibn khalaf par ce que ɗiɗo ɓeɗo nayo ko hooreɓe yimɓe nayo ha aduna gasa ko ɗum hatta woɓɓe niiɓa e julde firauna ko lanɗo qaruna ko jon jawdi hamana ko ministre jo ubayy ibn khalaf kanko e ɗon anndi ko njulajo mawɗo wonnoɗo makka ɓurɓe ɗuuɗude ɓen ko ɗum ɗo hatta ɓe yiiɓe e julde ɗiɗi ibn karim maki no woodi jiiɓoɓe darano julde nden ɓe juula nde e waɓuto mayre e noddude e farilla mayre ɓe timmina kono ɓe yeeɓi ko wiyete wakkilare fooɗugo fittandu mum num timmina ɗum fewteneno ka julde oɗo o juuli kono ko hasbeteɗo ko ɗum subhanahu wa taala nelaɗo sallllahu alih w sallam maki e hadis anas ibn malik radiallahu anhu awalu ma yuhasabu bihi l abdu yawma alqiyama alsalat fa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi kharajahu tabrani nelaɗo maki ko attoto neɗɗo ko attoto hasbede contane naare e golle mum yawma alqiyama ko julde nden sinde moƴƴi golle fof naare haray ɗe moƴƴi si tawi julde moƴƴali haray hunde moƴƴali ettoɗo yo Allah moƴƴina hen julleji ɗi tata ɓon ɗum no woodi niiɓowo e julde waɗa ko wiiten ɗo nanen kon timmina laaɓal ngal no anndi sarti on no anndi farilla no wakkili haa jooni koɗo seytane wittoto ɗum fuɗɗoɗaa juulude anndintine ñawlaaɗo fuɗɗoɗaa juulude anndintine mo ñawliɗaa fuɗɗoɗaa juulude anndintine ko mankiraɗaa fuɗɗoɗaa juulude anndintine ka yaata kono toujours nde seytane anndintinema goɗɗum jaɓitaa watta ka ɓernde ma miɗo e julde jannga hiɗa nande aaja ɗe jannataaɗe hiɗa waɗi aljanna yeeso ma hiɗa waɗi aljanna sengo ñaamo ɗa waɗi yiite sengo nano ɗa waɗi malakal mawti ɓaawo hiɗa anndi hiɗa fewtondiri Allah subhanahu wa taala ko ɗum siɗa jannga iyaka na'budu an Allah tigi hiɗa wiya ko an Allah tumme rewata wa iyaka nasta'in on tuma hara on tigi no woni no reeni ka darii ɗon e kaɓuru mum on no fota tek e watta yiɗa moƴƴa ka neɗɗo daroto e ka suureteeɗo no fota tek fe haali no woodi waɗoɓe ɗum hara no jaɓita ko seytane wippoto kon oɗo ko ɓeeɗo woni juuloɓe yoɓe yo Allah waɗum e maɓɓe feddere nde nden ganduɗa hoore ma ko ɓen ɗo woni timmuɓe julde nden ɓen ɗon woni ko annabaɓen e moƴƴuɓe ɓen ɓuura jonnede ɗum woni mo anda hoore ma so darke julde joni o yejjita hen e julde haray ko fi Allah subahanahu wa taala hocciti e mum ɓernde makko neno ko Allah himo ndaarude ko Allah subahanahu wa taala yoɓatamo kon himo ndaarude mangural Allah e gite makko ɗen a sikkay kanko emo yanana Allah eno renimo ko woni e wadde kon si o yejjitike ɗon walla o itti ɓernde makko nen e Allah subahanahu wa taala haray Allah kontimo fenowo ɓay o wino Allahu akbar o fonti juuɗe o wolli hay hunde o jogaki aduna e jawdi e laamu e teddugol o wi Allahu akbar o towo o ɓanto o sujja ka leydi o ruka heeso gon o holla ko Allah tum mawni ko ɗum si o sujji o inna subhana rabbiyal a'la a yiiti ande joltuɗa sujjuɗa ka leydi sommoginaɗiɗa laɓɓinɗa pat jomama mo anda hoore ma kanko ɗum woni towɗo haray sa allahu taala ɗum ɗo kono karmakoɓe feññiniri seeɗa e banggal ko wiyete julde nden ɗon haray nennitugol julde ronkugol juulugol ɗum ɗon hulɓini ha en wawata ƴettude nden ɗon toɓɓere ɗo kono haray miɗo toro mo siɓɓe ɓe Allah subahanahu wa taala nemini maakugol e sifa ɗiɗo nokkeeli yo Allah yoɓɓe ko moƴƴi yoɓe tinno ɓe wakkilano en ɓe ɓandinana yimɓe ɓen ɗiɗo piiji kala nennitode julɗo kala weltiniɗo e juulugol o lettete letteji joyi ɓurɗi fanɗude ɗin goo yunzaul barakatu min umrihi barke ba ittede e gurdam makko ɗan so hino barke ittama e gurdam goɗɗo no wawi wonde ka faggitagol ara o heɓaali ɓawa faggitagol o heɓa yeru ko ñaama tum o heɓa yeru ko ñaama
wonde kadi o heɓa yaa kadi fof wonde kadi o heɓa ronka anndude ko heɓi kon ko honno o waɗata jooni o wembo o ronka anndude siko kanko jeyi jawdini e so kayri jeymo hara barki ittama e gurdam o yeltitara ɓaawo hara kanko ko fi ɓaawo tun o woni e miijaade o ala e miijaade lahira ka o feewi ton ɗiɗi on ko on tigi lettirte yumha montete yumha sima'u salihina min wajhi mbaadi yimɓe moƴƴuɓe ɓen ittete ka yeeso makko wona mo anndanɗa hoore ma kanko ala ndiyanga mo yiyatamo tawa emo welti o weltetako so yeehi o jarnaɗi mo seytini so yeehi o rutti goɗɗo mo seytini so tari ko heɓaɗi mo seytini si tawima kala hunde kanko sono wo sono yeeso makko no niɓɓiti mo seytini rek tati on kullu amalin ya'maluhu la ya'jaruhu llahu alayhi kala golle ɗe o golle si tawi juldane mo welsine mum Allah subhanahu wa ta'ala yoɓatamo sabu dalil mo yettide mo nelaɗo makinanen awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyama as-salat joli on walla e nayi on taw la yarfa'u llahu lahu du'a mo welsini ke julde Allah ɓantantamo du'a mukko du'a makko jabatako du'a makko jabatako kanko du'a makko jabatako si o toɗike woɓɓe yoɓe du'anomo si ɓe doyke du'a maɓɓe on jabatako e makko joli on te gayntorum ɗum laysa lahu haddun fi du'a'i salihin welsini ɗo e julde o ala geɓal e du'a moƴƴuɓe ɓen par ce que si a yii tayyotoɗo no tayyo wiya assalamu alayna wa ala ibadillahi salihina ɗon ko moƴƴuɓe fof du'ana joni noon mo juulata ala ɗon geɓal sabu o ala e du'anade woɓɓe e woɓɓe kay du'antako mo haray moƴƴuɓe tedduɓe eto ɗen ayni so ɓe julde e waɓuto on ɗum ɗon naa ko ñawlete eto ɗen anden julde nde naa ko welsinete janngin no mawɓe men ɓe makirayno e Allah yurme ɓe kamɓe si ɓe awmayno goɗɗo ɓe e goɗɗo kaarijo hakke ko ñofiɗi o annda kabla e baɗa wo o annda ko on ɗo kabla salami sujjante walla baɗa ko ɗum ɓe awmidirayno ko ɗum wiyete dépense timmuɗo yamiren ɓeŋurene yoɓe juulu hollen ɓe no juulirte yo sonnajo janngo fatiha yeeso moodi mum moodi makko heɗanomo yo ɓiɗɗo debbo janngo fatiha yeeso ɓen mum ɗo o refe ɓen makko heɗanomo wurtanamo yo ɓiɗɗo gorko janngo fatiha yeeso ɓen mum ɓen makko wurtanamo haane onata moodi ɗum no hersini eto ɗen ɓay ko ne julde sakkitorte ɗen eɗen anni kala mayɗo julɗo kala ko o maayi koyo o juule sen surre hay so surrama o juulaka harayno du'a ka o juule ka nder ɗaɓru makko ɗon julde ala sama kala eto ɗen janngende ko jangetende kadi naaronetende koyo on tigi janngu ko ɗum cheikh abdourahmane rahdari o makuno ko datten makko lahdari ɗon si neɗɗo woni jon iman awwalu ma yajibu ala almukallafi tashihu imanihi ko yo sallinta iman o ha kella thumma ma'rifatu ma yusrihu bihi fardu ayni on tuma noon o anda ko moƴƴirantamo farilla toɗɗiɗe mo landitorte on on ɗum ɓe hattinomako ɗe ɗon ka kani salati wono ñawore julde na ka salati de wono ñawore julde ɗen sartiji ɗi farillaji ɗi sunnaji ɗi bonnoji ɗi añaɗi ɗi top on tigi eto anda huurida e ɗum ɗon ko julɗo o maaya ko julɗo o feƴƴina o juule o naadire kabru bisimillahi wa ala millati rasulillahi o wawa jaɓade munkari e wannakir landotoɓe ɗen o heɓa jang hakkunde makko e Allah subhanahu wa ta'ala haray ko ɗum ɗo woni ko Allah subhanahu wa ta'ala newinannomi e ɗe e ndi ɗeɗo leere e mo wonɗen e mu'um haray kala ko nanɗo nga ko feewi koko immode ko Allah subhanahu wa ta'ala kala ko woni ga ko woni ko immorde emin yewtowo on e banggal seytane falotoɗo on e raɓɓiɗuwol alluwal yewtowo on ɗum kadi ko toon jeyami yeytunke on ɗum ka fuɗɗode haray koye on jaɓu konnguɗi ɗin jokkon ko ɓuri laɓede kon sabu subhanahu wa ta'ala ko manti ko onon heeɗiɓe ɓen ko heɗotoɓe ɓen Allah manti yeeti en ko ɓen woni jon haqqille wa bashir ibad alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وبيدو يدتو بكونغولي جوكا كولابا كون ndara faada mu e wolayno ɗo on o faalaɗo yeetade on laaɓana o reedu ko kafuɗen aduna e lahira komi landitorte simi wowlaali ko ɗimmo an landitorte si wowlaali komi landitorte simi jaɓaali ko ɗimmo an landitorte si jaɓaali ɓayri ko daalol Allah e maako nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray ɗon jennaniingal neɗɗo ko woopowo ko ɓuri moƴƴude e woopooɓe ɓen
ko tuuboɓe ruttoɓe ɗiɗo piiji fof waɗaynoɗo ɗi nennaynoɗo julde o juulaynoɗo sonnajo mo anda ko raɓɓiɗi walla ko faaɗi walla julde ñawlatake fi haaju o nennaynoɗo waɓutu fii no waɗi haaju walla fii kiɗɗo mum e ɓiɗɗo mum no maayi walla mawɗo mum no suni nennaynoɗo waɓutu fii weltare walla fii suno yo o tuubu o rutto kala ko wawi wonde o ƴetta annoye ittude hande o ƴetti ahdi ka Allah o nennata waɓutu fii hay fuf o ƴetta contiɗi Allah arsikimo ɗin kadi o labino o daro yeeso Allah ko o labintiniɗo o juula o yettira Allah conti ɗin taw juulu conti kaanuɗi jaasuɗi o watto ko laɓa o yaha o hiwroyo kaari en ɗum ɗon kadi haray naala ko laɓa waɗaynoɗo ɗum o yo o tuubo o rutto ko Allah subahanahu wa taala fodani en kala waɗɗo goɗɗum tawi o anda o andi na noon o tuuɓi subahanahu wa taala montanaymo bakkatu on si o minfri ko o wanno Allah wattita bone mo o wanno on fof kadi moƴƴere hay hunde ko goɗɗo maydata hay hunde ko goɗɗo waɗata ɗo o tuuba sina Allah jaɓanamo ala o hulɓini ko si on tigi maayi hara tuubaali ɗum ɗon haray ɗum ɗon ko feere kono kala ko goɗɗo meeɗi waɗude o anndi wattaake ɓay o anndi o tuubi lellande hara o nennitaali haa ɓay o annda si yeeso taway mo ko juuti o tuuba o anniyo o watta ta Allah subahanahu wa taala yawtanaymo haa laaɓa wa'awati o meeɗaali waɗde kadi bone ɗum subahanahu wa taala yamiri nelaaɗo قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ذلك أي نلا ريتا نلنجيا أم أرتيمبه wadde bone raɓɓinɗini waɗugol moƴƴere watta ɓe taƴe yurmede Allah moƴ ɓe ronka tuubude yoɓe tuubuki tan ɓe rutto ko Allah Allah hafora yaafoto bakkatu fof yo Allah yaafo en bakkatuji men ɗi yo Allah hawrin e ko welatamo ko kanko subahanahu wa taala hare radio laawol kisal e ɗimmoɓe maɓɓe e liggotoɓe ton e waɓe no ɓe wayi mi tawi subahanahu wa taala yo Allah ɗuɗɗinan men sifa moon e leyɗe yawɓe ɓe woni ton yo Allah yontinan on kadi ɓuri ko won on e dépensude e jawdi kon Allah subahanahu wa taala okkorɗo on feere okkori on haqqille elti on e ligganagol mo yo Allah subahanahu wa taala yoɓon ko ɓuri moƴƴude e joddi aduna ɗo o weltina on aduna o ɓuttina ɓernde mon nen ko aduna o o waɗa bénéfice mawnuɗo on yawmal qiyama o hawtiden e aljanna firdaus olon kadi weltorante mo siɓɓe men wonɓe e amérique wono hajja sarimat e radio wi'eteɗo alfirdaus e oustage mouhammad ali e radio wi'eteɗo kalimatullahi al ulia aray ɓe weltanoɓe ɓe fof ɓe jokkodira e maɓɓe soono wo soono en tori subahanahu wa taala yo Allah ɗuɗɗina en sifa mon ɗo aray eɗen tori on du'a wata o yejjitumi e du'a so tawima Allah no woodi ko hikkiɗo haray chef ali si ɗon heeɗi men haray meɗen habbi on so tawi no woodi manam landotoɓe hajja wonɓe e nokku men on ɗon so tawi no woodi lande arɓe ton so tori on haray etanoɗon mi annanonmimo siɓɓe nodduɓe ɓen wonto ɓe woni e si ɓe noddi e ko honno ɓe makete haray ɗum ɗon no laɓa hay sen anndi on to woni ka maɓɓe kadi kame en to haray no laɓa so tawi ɗum ɗon kadi newaki haray meɗen yaafino e moon haray noon kadi lande ɗen wata on habbor lande jaabeteɗe ɗin si landama ko karama ko joni e jaabade dey kala ko wawmi jaabade tawi no laaɓanimi ko ɗum haray inchallahu so ari miɗo jaabade si ha ɗum haray mi artidi on e towlodaɗe ton ɗen haray ko ɗum ɗo woni hunden alkamalu lillahi wal ismatu li rasulillah wa kullu bini adama khatta wa khayru khatta'ina at-tawwabun haray timmal ko Allah tu woɗani dandede ko nelaɓe ɓen tu woɗani kala heddiɗo ko woopowo ko ɓuri moƴƴude woopoɓen ko tuuboɓe ruttoɓen wa sallillahuma wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu aleykum ustade modi on jarama albarka bo yo Allah yoɓon ko ɓuuri moƴƴude amin 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 ustad salamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah min ɓeeɗa arɓe falno jam ɗon ɓeydita ɗon seeɗa kono ko mi email ɓe naatiri ko guine ɓe woni kono ala nanade ko email ɓe guine ɓe woni e ko gonga ustad ibrahima honno ko ustad ibrahima diallo on to ɓe woni ko gamen guine ko Conakry i Conakry ɓe woni ay d'accord awa nam kono ala jaɓude joni haray marɓe question ɓe no wawi posude ɗon hara jaabe ɗon ɓere wo ko tan on permetté inchallah inchallah haray meɗen gana sallah jaɗe
awa haray marɗo kala marɗo question to no wawi wadde star 61 ko ɗum woni étoile 61 haray landoɓe ko faala landade ko haray woɓɓe no ɗo mi udditande ɓen ɗon kene. Assalamu aleykum ko Mamma Saliou mimete. Waaleykum salam wa rahmatullah Mouhammad Salih. Haray lan mari ɗo landal fii ko yowiti o wirdu Tijjani ko honno marɗon ko yewto men fii muɗum par ce que eno jilɓani boyi ɗum no addude yeddotiral hakkunde yimɓe ɓen o wirdu Tijjani landal aranal ngal noon na honto wonɗon ni min ko Belgique mi woni. Belgique d'accord Cheikh Ali Salih nam non landal an ɗi manngal miɗen nana ɗo kadi fi goɗɗum no hella Sénégal ɓe henna yawgol maggal Touba heno jilɓani jama on fayi hin kadi ɓayɓe yiide no watti coñci l'islam e yaade e julirɗe laɓɓina noon ɗon en ɗen ɗon lande yande jasakumullahu khayran. wa iyyakum jazakumullahu khayran haray alhamdulillah rabbil alamin haden haray miɗo anndi mi jaaboto par ɗum wata ɗuɗum mi yejjita haray wano ngol ɗon wano on ɗon ko wiyete miɗo yiɗuno haray ɓura min mi sowno ɗo koyo toɓɓere nde waɗɗen ɗo yewtere min ko nden ɗum faalanomi ɗum ko yaadata eno yewtere addira programme noon hara ko nden ɗon ɓura fewtede fewno ɗo haray wano ɗum ɗo wano ko wiyete wirdu ɗon kon ko maako ɗon wirdu ɗum ɗon kon kañumma e wano minen gomɓe gaɗen ko wiyete wano maggal kona e hayde kon ɗum ɗon fof ko ɗumaji molana ɗi anda hoore ma toɓɓe ɗe anda hoore ma kadama koɓe yo Allah yoɓɓe ko moƴƴi ɓe jogiti e mum konguɗi moƴƴa haray mi faalatu e toɓɓere fi julde nden artaho haray ko ɗum ɗum ɓuuri handude no e nokku men on ɗo taw si Allah jaɓi mi yejjitan noon haray mi manina e lande ɗin si Allah jaɓi jazakumullahu khairan. Naam haray min ko Lagine ga mi woni ka Banyan technology service haray service on ko woni golle makko ko mooɓindirgol maakuji karamokoɓɓen woni ko pular woni e langue kono surtout pular ngal haray min on miɗo faala haray yen humpodir moƴƴa hara en onon on tawete eko men woni e mooɓindirde kon no tawa eko men mooɓindir ga wano yewtereji honno oustaz Alsane Dakar toon e oustaz Mouhammad Makka e docteur Madoudi Bari e karamokoɓe buy maɓɓe haray no mooɓodiri e service on haray meɗen organise kadi service on ko waɗɗa kon ka ordinateur ji amen ga mo noddoyimen hara o waway utilise de ko woni kon ka ordinateur ji amen ka woni o e nder adna on inchallah haray numéro an on ko 664 33 06 56 mi weltani ko on moƴƴa mi weltani ko groupe laawol kisal on fof gila kaɓe fuɗɗi ha kaɓe hatti mi weltani ko moƴƴano yo allahu on yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude e joddi o okkorayn en fof men ko nafata en adna e lahira haray yiɗen tori allah yo allahu on okku en doole ɗen o okka en ballal ngal o okka en nafoore nden no semminiren suɓuɗi piiji vraiment min on mi weltani ko on moƴƴa haray wonɓe ɓen ka laawol kisal mi wawata détail de ɓe kono haray ɓe fof maɓɓe haray meɗe weltaniɓe groupe on Lagine ga kadi bus no weltaniɓe puisque buy kadi no jenti Lagine ga vraiment haray on jarama mi weltanike on fota haray on tuma on etoto humpodiren hara onon ɗo kadi on tawete e groupe wonɗo e honno jentede on inchallah haray hajja en si tawi tan an on raɓɓiɗi mi hatta ɗo. Salamu aleykum. Naam Hadji Aissa on to won ɗum. Ɓol ko Aïssa Diallo ko Suède mi woni. Suède naam Aïssa Diallo naam bisimilla. Question on ko fiini mo falama juulu immago jemma juula o darɗe ɗiɗi goɗɗo no hinnila wo sogi juuli jeeƴe sappe witiri haray ɗon lanni haray wo no wawi so kiiba fangal wawata yimbo nden juuloya darɗe ɗiɗi fi toragol Allah jebma ko ɗum noon woniri ɓayru so naam a jarama hajja ɗo naam haray ɗon on islam ala saɗugol hay on ɗum sifa si tawi on ti juuli o juuli yeru ko Allah newnanimo kon o juuli sappe witiri o waalike alo ɗo yaadude an alo Hadji Aissa alo lannande a wimi si tawi on ti juuli sappe witiri Allah newnanimo o fini jemma
imo waawi juulude yeru ko Allah newinani mo ko woni noon o watta witiri hannde kadi ara imo waawi juulude ɗiɗi o yeru ko Allah newinani mo ko woni noon ara o waɗata witiri hannde kadi eyi haray on tigi so fini ko woni noon si tawi ko wononiti ko naafiilo anniyaango ko naafiilooji watte ɗiɗin on tigi naayo juulu witi haa o juula ɗin ɗon o gayna o waɗa witiri haray mo anniyima tonen ñannde o naafay kono noon imo anndi kadi o finay kono simo talƴini o ɗoygol ngol tiiɗay o waalike o ɗaanike so tawi o waɗi safiyitiri adabi si Allah finninimo yo naafo yeru ko mum newanimo wotoro Allah siko ɗiɗi siko nayi siko jeego kala ko wawi wonde woni noon haray o watta witiri hannde kadi sabu laa witirani fi laylatin wahida nani on jarama fotla waɗidirde ari jam amin kono hatta on tigi juula haray miɗo anndi ko naniji ɗin ɗumannoto seeɗa rek jarama salamu aleykum waleykum salam lam faala o landade ɗo min kadi fii ko yawni e julde nden goɗɗo juula wono ko marliyatu wonɗo Amérique marliyatu Amérique nam on jarama aya bisimilla ara on tino juulde juulani darde ɗiɗi ɗe on tino duwa jottade ɗon kono yejjita immito kadi deuxiéme question ko ɗuma honno kadi wano sa immike darde ɗiɗi arane ɗen ɗa duwa janngude fatiha watta ɗon simore goo on tigi jangga fatiha on tun ronka wattude ndeya simore ɗon kadi aray ko onno on tigi wawata moƴƴintinirde aduna o aleykum salam jarama haji haray si on tigi juuli ka juulete nayyi walla ka juulete tati ko futuro imo duwano tayyade o yejjiti tayyagongol o immike ha o darike o feewi ara o yiltitata ko hande kadi o jooɗo on ɗon tayya aray fuutorimo sabu on ɗon tayya ko sunna joni noon daragol ngol ko farilla on tigi iwata ka farilla hota ka sunna haray ɗon no o watta koyo o juulu o kontina ha julde makko nden gasa joni on ɗon on o kontina ha julde nden gasa andi wala tayya hay gooto o tayyoyo ka sakkitode ha heddo salmingol ngol o salminta o sujja ɗum sujuduji ɗiɗi no o sujjirno ka nder julde noon o ɓanto sujuduji ɗin ɗiɗi so sujjiɗe o jotto imo wawi salminde ka o jotti ɗon o salmina sabu o tayyinoke si tawima Allah kadi o tayyike ɗum ɗon kadi na ella konguɗi ɗini fof no ari si tawima Allah on tigi immike ka jooɗo toon o tayyo ha o dari ko o feewi naayo o yilta o jooɗo hande kadi on ɗon tayya feƴƴi o jottantama kay tayya on e darde yikkinde ɗon nden nden hono tayya on o feƴƴi fet ko sunna wonno joni o continue julde makko nde hande gasa o tayyo ha yewta ka o salminta ɗon o salminta o sujja ɗum sujuduji ɗiɗi comme no o sujjirnayno fewno o juulata noon o sujja o wiya subhana rabbiyal ala laaɓi tati o jotto o sujjita subhana rabbiyal ala laaɓi tati o ɓanto joni noon simo faala o salmina ɗon ɓay o tayyinoke simo faala kadi o tayyo ɗum imo suɓina kala ko waɗina ella amma so tawi ko janngugol fatiha jannga simore walla aya e darɗe ɗiɗi sakketiɗe ɗen ka juulete nayyi ton ma ɗum e darde sakketiɗen ka futuro ɗum ɗon simo faala ko fatiha tun o janngata fatiha tun sa ɓuuri lollude janngugol ngol ayan so wattani simore walla aya ko ɗum ngol ɗum kadi bonnanama nam on jarama Allah yoɓon moƴƴude nam salamu aleykum waleykum salam Allah guttande woɓɓe har téléphone ɗani kewni eyyi joni meɗen ndaara joni noon mi annda ɗum mi ronko ndaarde ƴeyde ka fewni tawi ko fof haray ko moƴƴillanni salamu aleykum waleykum salam haji en ala tun jamta alhamdulillah ya e ɗon usagen tango neɓata yaha ok ustade assalamu aleykum waleykum salam wa rahmatullah jama ala toon alhamdoulillahi haɗa min inde ɗen ko Kadiatou no noddide depuis Angleterre Kadiatou Angleterre nam ala toon ɗi ko jam titudalla ko landal mi mari ko yowiti e o salligagol menen sonnaɓen ka hoore nam waɗno o tigi hara no sanjara sukundu no ɗuuɗi kara hansita salligagol memirta ƴiyal hoore ngal walla ara o tigi masgol tun no wawi salligi o ma ka hara ko forcément o tigi mema ƴiyal hoore nga ɓaade sukundu no ɗuuɗi kara han o tigi enen titno sanki salamu aleykum waleykum salam ɗon nandelan i lannande kono usasi ɓe yalti anin mbuɗɗin hari woɗɗi kem sikkiɗilan ni ɓe yalti ok waw
joni abbe men darata men humpodira e maɓɓe so tawi hara nandi woni ma sen hattay ɗo hannde wona hen assalamu aleykum jama julɓe wa rahmatullahi aray kono matirɗen noon haray mbuuɗi ustasirɗen komin sargannoɓe kon haray lanni wono andirɗon noon joni haray ɗen invita woɓɓe wonɓe Guinée wonɓe Sénégal ɓen ɗo ko Sénégal woni haray yontere hannde inchallah haray kadi koɓe Guinée wonɗen invitude ɗo ustasi Abdallah Mombeya inchallah haray kamɓe wonɗen invitude ɗo haray ɗo men tori kadi kala faalaɗo sponsude ɗo ustasijo hara ɓay ko mbuuɗi wona yoɓede ɗe sargane haray oti no wawi men contactude inchallah kala faalaɗo ittude sadaka saabi Allah wona tempamma 15 pan hara sargana eɓe nden ñande hara ko mbuuɗi makko sarga bayana on waɗa yimɓe ɓen heɗito nden nafoore ɗon haray ko kanko mari nden nafoore ɗon haray ko ɗum ɗo woni sadakatul jariya ɓay kala hutorɗo ɗum ɗon hay so ma yi haray e baraji ɗin hewtemo inchallah haray ɗo men tori yimɓe ɓen ɗo fof balle en fof jonnodiren juuɗe sino radio on yaara yeeso par ce que haray koko ustasi ɓe woniri wo ko toon wonɗen ɗaɓɓiroyde inchallah en invité wonɓe ka en invité wonɓe Amérique en invité wonɓe Afrique inchallah kono anndi fof ko mbuuɗi kutata joni noon haray ko pay koye jogani en laawol kisal ko pay koye toso koye taw haray moyen on ɗuuɗa moƴƴa inchallah haray koyen wallitoɓe sino ɗum ɗo yaara yeeso haray yontere hannde koyen naati inchallah e leer ko ustasi Abdallah Mombeya woni en waɗande bayanam inchallah lan ɗo jaaɓi joni haray hannde en hattay ɗo ɓay mbuɗɗi lanni haray inchallah en yontere hannde